Teresa naiz, antzeslea eta bigarren hezkuntzan etika eta filosofia irakaslea. Geoingenieria da klima manipulatzea. Aipatu nahi nuke Tim Dravinghausen lana gai honetan. Bera Donostian bizi zen, alemana zen eta gazteleraz, ingeleraz, alemaneraz hitz egiten zuenez, bere ikerketa guztiak, beste munduko ikerketari guztiekin partekatzen zuen, sortu zuen interneten kanal bat, de repugnant pilot. El piloto repugnante edo piloto nazkagarria. Eta baita ere partekatu zuen bere lana erakunde politiko eta ofizialekin, eta hortik erantzun nazia besterik etzon jaso. Como yo soy muy alemán, empezaba con un trabajo meticuloso. Hasta hoy lo he hecho más de 43.000 fotos del cielo aquí en San Sebastián, sobre todo aquí en San Sebastián, porque yo vivo aquí. De esas 43.000 fotos, casi 10.000 fotos, me faltan 100, son muy preocupantes. Esas cosas, esas fotos para mí es evidencia empírica. Con esas fotos yo buscaba una explicación. Primero yo he ido aquí a Monte Higueldo al Instituto de Meteorología. Me mandaban una respuesta que dice es vapor de agua. A la segunda pregunta, ¿por qué el vapor de agua se queda horas y horas y horas? ¡Bum! Fin de la discusión. 2015ean jada, Europako Parlamentuan 15 herrialdetako elkartek denuntziatu zuten, Europako Parlamentuan, orain dela mendi oso bat geoingenieria egiten dela. Klima aldaketa egiten dela. Eta orain munduko orden berriaren helburua munduko kontrol guztia izatea da. Osea, ja Klaus Schwab, Foro Ekonomiko Mundialeko lehendakariak esaten du, bere liburuan de Big Reset, el Gran Reseteo delako hortan, esaten du beraien helburua mundua kontrolatzea dela. Munduko kontrol totala. 15 urte baino gehiago, Josefina Freilek hauetako eurodiputatu batek ikertzen du gai hau eremu guztietan. Nekazaritzan, fumigazio kimikoak eta HARP proiektua delakoa. Esta comparecencia nos ha permitido mostrar que Europa está siendo objeto de fumigaciones clandestinas masivas desde hace más de una década, relacionadas con programas de geoingeniería orientados supuestamente a paliar el calentamiento global. Estas acciones se llevan al margen de todo marco legal nacional e internacional, sin conocimiento ni autorización de los ciudadanos y despreciando el más elemental principio de precaución. Las consecuencias de estas acciones sobre la salud de las personas, como acaba de decir Desiree, y la vida en el planeta son invaluables. Cuando yo antes tengo una pregunta, me han cerrado la boca, me han cerrado el canal, me han quitado los vídeos, y lo mismo pasa hoy en día con todos los médicos que tienen otra opinión que los 3-4 médicos que trabajan juntos con el gobierno. Tim duela urtebete hil zen, eta bere liburu Al despertar comienza delakoaren gaia da, hain zuzen ere, klimaren manipulazioa. Eta gainera inportantzia handia ematen zion norbere buruari galderak egiteari. Jarraitu diruaren bideari.
Sinistu zure sena, begiratu zerura, ikertu, ez geratu ematen dizuten lehenengo erantzun errezarekin. Zeren zientziaren beraren barruan interpretazio asko daude. Eta interes konflikto handia bai dago. Zientziak ez luke esan behar erlijio bat. Las respuestas de la Comisión a sus preguntas, por decirlo educadamente, no son de recibo. Y no lo son, señorías, porque desprecian olímpicamente el derecho a estar informado de 500 millones de europeos. Son respuestas que insultan al ciudadano doblemente. En primer lugar, porque niegan lo obvio. Y en segundo lugar, porque eluden su responsabilidad de investigar los hechos que, por obvios, no pueden negarse. Gai guzti hauek denuntziatzeko, talde asko sortu dira estatuko herrialde guztietan, eta baita ere hemen Euskal Herrian. Bizitzan, talde desberdinak tratatzen dituzte gai hauek. Eta adibidez, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailera joan gara, hori denuntziatzeko eta azalpenak eskatzera. Donostiko udalera, ni dakidenez. Ni joan eserako, Donostiko udalera, eta Espainiako delegaritzara ere joan gara, eskatzen zer dira egunero ikusten ditugun estela horiek. Zerua marrastu eta zabaltzen direnak, eta zerua gris, invernadero baten azpian bezala geratzen garela. Eta erantzun zuzenik ez dugu jasotzen. Ze badakigu modelo bera erabiltzen dutela, bai Valencia, bai Donostian. AEMETek esaten duena. AEMET da Agencia Estatal de Meteorologia. Esaten dute ur lurrina dela, hegazkinek normalean sartzen dutena, eta besterik ez. Horrek ez gaitu konbentzitzen. Eta, hortaz aparte, esan nahi dut, bizitzan ez dagoela interes partidistarik. Bakoitzak bere burua bakarrik ordezkatzen duela, eta proposatzen duguna da ikertzea, eta bakoitzak bere kabuz pentsatzea.